टॅक्सीवाले हे आमचे अम्बेसेडर, खास करून टुरिझमाच्या अम्बेसेडर. नॉट नाव, मच बिफोर देन वी वर बॉर्न, मच बिफोर देन मे बी आय वॉज बॉर्न, मच बिफोर देन एल्टन एंड अमित वॉज बॉर्न. आणि ही ट्रेड पळय हा, दिस ट्रेड हॅज ग्रोन ट्रेडिशनली. दे आर ट्रेडिशनल टॅक्सी ओनर्स. दिस ट्रेड ही हॅज बीन कॅरीड फॉरवर्ड फॉर जनरेशन्स. देर आर आमचे थोडे ग्रॅज्युएट भुरगे इतले क्वॉलिफिकेशन आसतना हे सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वयंपूर्ण करपाक, आपणागेली फॅमिली सांबाळपाक इतली वर्सां हे मुखार सरलेले आहाय. मायनिंग हे सरकारान बंद उडयलें, काबार केलें गोंय. आनी आतां टुरिझमाचेर आड येवपाक, विच इज दी ओनली बॅकबोन. दिस गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड with regards to the tourism policy, with implementation of rising crimes, of rising murders. What we see is in tourism in Goa, the decline in tourism is because of the failure of the government. And आज they are pointing out towards our taxi owners. This is wrong. We discussed this in the last assembly session, and there was a meeting where all the MLAs were called, and we had objected that taxi owners have to be taken into confidence. They are people who have bought the map high. It is not easy. You can get a driver from outside, but can he give the same service what a government does? Everything comes at a price. Nothing comes free. या सरकाराक हांव सांगपाक सोदतां की आज आमी आमचे काँग्रेसाचे आमदार, पार्टीचे अध्यक्ष, आमी सगळे when we discussed, we have decided that this gazette notification needs to be scrapped first, and whatever steps are to be taken, we are with the taxi owners. Whatever they decide in the part of Goa, the Congress party as a whole will stand by them, because it is today no doubt that technology is the need of the hour, but technology not at putting their interest behind. They have to be taken into confidence. They are not taken into confidence. So scrap this policy. This is basically, this aggregator works on various mechanisms to get profit. Driver safety, passenger safety, हे आमचे गोंयकारपण म्हणून आख्खे जगभर आमी फामाद आहा. आमची युनिक आयडेंटिटी आसा. आनी हे जे धंदे कलांगूट करता हो बाणालेच्या गांवांत करता, यू एक्सपेक्ट देम टू मायनिंगा जरी तर तेम ट्रक गेले थिंग दुसऱ्या चान्स पळो सोदता, गोंयकारां मडें फूट घालपाक सोदता. सो वी हॅव ऑल्सो रिक्वेस्टेड ऑल द टॅक्सी ओनर्स दॅट यू ऑल स्टे युनायटेड. We are there with you all, no matter what. Forget party lines. Forget what party circles we are, what party we are. We as Goenkars have to protect them. If we are not protect them, we will be failed as MLAs here. It is a shame for us to see that they have to come today instead of their business. They have to come here and put their views in front of us. So whatever come way, the step that has been taken by the association, we will be with them. And we need to see that this policy is first scrapped. पळय कंक्लुजन करूं येवंक नासले आमी आयज. जे पळय गॅजेट काडला न्हू ते आमी सगळे आमदारांक मेळटा, तुमी सदांच हाडटा ते. म्हणून सरान आमकां आयज आपयल्लें की तुमी आमचे तिनूय आमदार, दोगूय आमदार म्हणून 3 आमदार आसले, तिगूय आमदार आसले, ते डिस्कशन करता. ते डिस्कशन आमचें जालां, ते बरें फेवरेबल डिस्कशन जालां. सरान सांगलां आपूण जाता तितलें ते स्क्रॅप करपाक करतलो. इतलेंच तेजेर आसा. बाकीचे आमदार तुमी मेळ्ळे त्या आमदारांनी तेंच्यांनी सांगलां ते कोणाक कॉन्फिडन्सान घेवना हे करता आसतना. इतलें आमी सध्या तुमी पळयला मरे, तुमी डेली आसता, तुमी ऑन रिकॉर्डूच आसता. आमी खंय वयता थंय तुमी रिकॉर्डिंग करूनच येयल्ले आसता. मात एक सांगता, मिडियाक सांगता की आमी खंयच्याच आमदाराक प्रेशरायज करूंक वचना. आमी फक्त कितें जी गोश्ट घडल्या ती सराक सांगूंक गेल्या, बाबा तुमकां खबर आहा ना. तेंच्यांनी सांगलें हे गॅजेट हाडला तेन्ना कोणाक खबर ना. ओके, थँक्यू. सीएमाक मेळपाचें आसा.